uwo mwebwe ko mutamubabariye njyewe uva we mbakeneyemo telefone ebyiri nawe ntushaka kuyizana ndabakubita inkoni muzi impamvu nabazana reka mbasobanurire muzi ahangaha ndabica mbishingurire musubire ahubwo buri wese nasezere shyiramo nimero za nyoko aho ngaho musezere kuko ngiye kubica mbashingure ariko weza nashobora kukubabarira twako yizana iwanyu batakubura ikingo nicyo kiguse telefone bayizana wowe rimwe urayizana rimwe yabaye gatatu kabiri simukadangiriho amayinite ujya mwumva telefone bitariho n'amayinite rimwe amaguru kuzi kora neza ko urayizana ntabizana ariko wantanze bunani ubundi ikigoryi kandi cakaza amakuzo twakoze n'imyitozo kuramo n'ikigero none ndakwishe rekura ndavuze ngo rekura wori wa smartphone ndavuze ngo musire ndetse muzi ko banyita njyewe banyita superintendent subiramo superintendent ufite superintendent ngo kiraseka superintendent cyo burya nk'imwanya wicaye hasi urusaku rwanyu ntabwo mvuze ngo iki nta rusaku mfune superintendent ngo rupendegere superintendent yaraburije iminsi yose ejo ndabura uyu munsi ndabwire hajya ubwo naba mfite mu mutwe gushaka uko naba uko guca inzara yazanyukira Halo. Nzewite mwana. Yeko byanze nubwo ni Kigali wenda wanshira akarikari nandi isomera nka. Byorera Kigali ko kuri kuyumva kacari kwiri nanjye kare gutyo nayo mva. Ibaze kizuba rikwakira ukagira bari haye ruswa kandi atari umuntu mwana. Mwana reba ukuntu bigenza umuntu yari kwiyemera. Nukumva ngo bari Kigali gusa ntabwo bishe. Mwiriwe. Uretse gato nakira umupira mwana. Ukuntu bigenza se? Bigenze biteze ingende gucuruza. Neza gute? Ni magana abiri. Icyayi? Amadinari. Kwicara kuri phone hari ibisi? None si. Neza mwereke kiremo simukadi kugira ngo nuko mwishura utendeze n'icyayi. Ngonzanira icyayi nyene mwerekeze. Tumbye ko ufite code se? Code ndayifite. Ngonzanira icyayi mwereke ibintu bikora. Nta kibazo kanze nyiza. Vamos já não. Ué. Eu. Ai, madai. Bona rajanye araje kuko umuntu numicaye ngaje gushama simukada nishure gahondebera kuko ubu naragatushe nsigaranye ku muntu ufite smartphone zanjye gatushe mana we akovura basanga ari umuntu wamagaye byutirwa arayigara ntabwo nakimvisha kayijyanye na bina none arazijyanye
afande. Afande akora sana. Afande. Ninayiza n'umuri naye nyikuzaniye nuko wari uyinzaniye. Wasomye ku byapa ko ndi hano. Oya nuko nari ngenda yifashe. Ndavuga reka nzijyanire bafande ariko mu mbabarire. Afande wowe. Nese sindiko no superintendent Karim. Banizanye nta nubwo nje murambaza ibintu byinshi. Someramo we. Kuvune nkwiregesha. Superintendent. Someramo inshuro 3 wikurikirana. Superintendent. Ntabwo ari uko vuba. Superintendent. Ndi sipi njyewe. Oya afande. Ndavuze ngo superintendent. Waruye sana kwa. Nari nyizanye nari mbonye na telefone. Ahantu hari washe telefone wahaza. Ariko afande nje nakubaza akabazo kawe. Ira telefone n'ubundi ni yanjye nubwo nanyikuzana nako wari uri kumfasha ndi imbabaresha nta kuboko mfite inje hano nazi ko muri hano ariko nyamara wari uyizanye bayobozi duhe na charger none ndaje ncaginga gute charger iramanitse manika amaguru hariya ayo magushira manika wewe ndo guhabwa abazi banje gira maboko yavuze afande n'imiyaga n'ukuri imiyaga ni ibiki afande n'imiyaga mwirirwa muduha akazi wese ba n'imiyaga watu babari none wayipangu n'ingegera karazi misatsi yo mu niwe nemerewe gukubita mbese aho mwe uburyo dukora akazi akereye inkono buri wese agiye gukubita indi nkono 3 yari kuri iki kigo mupita abantu nawe baragukubita buri wese inkono 3 nzu reka nje hano numva umuborongo gusa ngoje kwango bangubita ngo ndo mu bipango fata hasi nyuma ngendo mu bipango sha mukubite uwo barangije nje mbona sohotse gutyo